Affirmatif, je suis à Uvira, je suis le maire à l'intérim, je suis à Uvira présentement. Et quelle est la situation actuellement? La situation est sous contrôle. Yego turi muri Uvira, nge ndi meya w'agateganyo, ubu ndi hano nta kibazo. None se ubu ibintu bihagaze bite? Ibintu biri mu maboko yacu, nta kibazo gihari. Nk'uko mubyumviye rero, uyu ni meya w'agateganyo w'umujyi wa Uvira, ahari gutangaza ko ibintu bikiri sous contrôle, nabo aribo bakiri kubigenzura, bakavuga ko mu mujyi wa Uvira nta kibazo, kandi akavuga ko ariho ari kugeza aya masaha. Ni ukuvuga ngo iba bitangaje mu gihe AFC M23 igeze mu birometero 16 yerekeza mu mujyi wa Uvira, aho isaha n'isaha abarwanyi ba AFC M23 bashobora kuba bafashe uyu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko tubagezaho ibyatangajwe n'uyu meya, reka tubanze tubagezeho uko ibintu byifashe kugeza aka kanya nk'uko bikomeje gutangazwa. Ni ukuvuga ngo M23 ubu tuvugana ibigeze mu birometero bigera kuri 16 uvuye muri Uvira. Bakaba bakomeje rero ibitero byihuse bigana mu mujyi abasirikare n'abasivile ibihumbi n'ibihumbi bakomeje guhugira mu Burundi nyuma yo gufata Ruvugi mu minsi ibiri ishize, hanyuma Ruberizi. Hagati ya none nejo hashize M23 yafashe Isange ku birometero 30 mu majyaruguru ya Uvira. Nk'uko ikinyamakuru cyo mu Burundi kibivuga, hari ubwinshi bw'abasirikare, abarwanyi n'abasivile bahunga, abarwanyi b'abanyekongo, abarundi bahunga mu Burundi kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za FARDC n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje guhunga, bari gufatwa bakamburwa intwaro n'ingabo z'u Burundi bakigerayo. Bigaragaza uko ikibazo cy'umutekano gikomeye. Nk'uko umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije, yagize ati Uvira twayifashe nk'aho yamaze gufatwa. Icy'ingenzi ubu ni ugutegura igitero cyo kwisubiza Uvira cyangwa gusubiza ibintu ku murongo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nita ku mpunzi ikabitangaza ko ibihumbi n'ibihumbi by'abasivile bageze mu Burundi banyuze ku butaka cyangwa banyuze amazi, banyuze muri Lac Tanganyika. Ikindi kandi bakaba bakomeje guhunga baherekejwe bamwe na bamwe n'ingabo za Kongo, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri mu nzira yo gusubira inyuma. Hakaba rero hakomeje kuba habaye imirwano hagati ya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta FARDC, aho ziri guhungira mu Burundi. Ubwo zasubiraga inyuma rero byarangiye habaye imirwano ikomeye cyane. M23 rero ikaba imaze gufata abarwanyi benshi b'ingabo z'u Burundi FDNB mu mirwano, kandi uyu mutwe ukaba ufite uburyo bukomeye bwo kurwana bitewe n'intwaro ziremereye yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse no mu bindi bice yagiye ifata. Ngira ngo murabyibuka neza intwaro karabutaka M23 yafatiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Birashoboka cyane rero ko Uvira ishobora gufatwa mu masaha cyangwa iminsi mikiri imbere, kandi ibi bikaba biza kuba igikuba gikomeye mu rwego rwa politike muri Kinshasa. Reka dukomeze tubagezaho ibyatangajwe na meya w'agateganyo wa Uvira Kifala Kapenda Kiki, aho yarari gutangaza ko umujyi wa Uvira ubu aribo bari kuwukontorora, kandi avuga ko ibintu biri ku murongo, biri sous contrôle na leta ya Kinshasa. Reka dukomeze n'iki kiganiro cye. Affirmatif, je suis à Uvira, je suis le maire à l'intérim, je suis à Uvira présentement. Et quelle est la situation actuellement? La situation est sous contrôle. Yego turi muri Uvira, nge ndi meya w'agateganyo, ndi hano. None se ibintu bihagaze biti? Iki ni kibazo umunyamakuru yahise amubaza, aravuga ati ibintu biri mu maboko yacu, nta kibazo gihari, abaturage bari kugenda neza mu mutuzo no mu mahoro, nta kibazo gihari uretse ubwoba n'urujijo umwanzi akomeje gukwirakwiza abinyujije mu binyoma n'iterabwoba, ariko byose biri mu mutekano.
umunyamakuru ati ariko se nyuma y'imirwano yo kuwa mbere hari amakuru ko hari bamwe mu ngabo za FARDC babonetse mu gice cya Fizi, ibyo bimeze bite? Meya ati oya, ibyo si ukuri, sibo bagenzura kariya gace, ako gace kari mu maboko y'ingabo z'indahemuka za leta, nta hantu bafite mu maboko nk'uko nabivuze, ibyinshi ni ibinyoma bikwirakwizwa. Batangiye no gukoresha ibiturika bikomeye n'udutsiko dukorana nabo kugira ngo bateze ubwoba abaturage n'imidugudu yacu, ariko nta hantu na hamwe babasha kugenzura. Umunyamakuru ati none se ubu nibwo buryo bwabo bakoresha mu ntambara? Uyu meya wa Uvira ati nibwo buryo bwabo bwo kurwana kugeza ubu, uretse kwa guterera amasasu cyangwa kurasa amabombe mu bice bitandukanye rimwe na rimwe bikanahitana abaturage, nta ntambara ikomeye iri kuba, nta n'ikibazo rwose na kimwe gihari. Uyu mugoroba ndemeza ko umujyi wa Uvira uri mu mutekano rwose. Umunyamakuru ati noneho se ikibazo cyo kwegera imbere cyangwa kuba M23 ikomeje gusatira umujyi cyo gifite izihe ngaruka mu mutekano ahangaha? Ati sibyo, barabeshya, barashyira mu kaga abaturage. Ubwo n'umunyamakuru wakomezaga kumubaza atoya, ndetse sinakaga na gato, Uvira ni umujyi utazigera ufatwa na rimwe, turatuje kuko iyi ni intara imenyereye kwirwanaho no kurwanya abagaba ibitero. Ati niki gituma mwemeza ko Uvira itazigera ifatwa? Meya ati oya, ntituzigera duhara cyangwa ngo turi ku mwanzi adutsinde. Abatekereza ibinyuranye nabyo baribeshya. Abantu bo muri aka gace si abantu boroshye, bafite amateka yo kwirwanaho. Ariko twabonye na mbere gato yuko Goma ifatwa, guverineri yavugaga ibintu nk'ibi, ati Goma ntizigera ifatwa, ariko yarafashwe no muri Bunagana byabaye gutyo, ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye yaba Goma n'ahandi bayifata gutyo, imijyi irafatwa ndetse abasirikare banyu baratsindwa. None se Uvira yo itandukaniye he n'iyo mijyi? Meya ati nta ngomba kubasubiza duhereye mu mateka. Kuva mu 1960 intambara izwi nk'ahantu hahora hahangana n'abanzi, hahora harwana, kandi ntabwo higeze hafatwa. Abarwanyi bamaze inshuro nyinshi kugerageza gufata ahantu, ariko ntibigeze babishobora. Niyo bagerageza kwinjira mu mujyi ntibazigera bawugenzura na rimwe. Uvira izahora ari y'abayituye. Umunyamakuru ati none rero muremeza ko Uvira itazigera ifatwa? Meya ati nibyo rwose, nubwo biyumvamo imbaraga ntibazigera batsinda Uvira ngo bayifate. Iyi ntara ifite amateka yo kwirwanaho no kwanga gutegekwa n'abo bagaba ibitero. Niba twigarurira ntibazigera bashyiraho amategeko yabo. Umunyamakuru ati ariko kandi mu minsi ishize havuzwe imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za Wazalendo. Mu by'ukuri hari kubiki. Hari n'amashusho twabonye agaragaza abantu benshi bapfuye nyuma y'intambara yabaye hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu by'ukuri icyo gikorwa cyabaye gute? Meya ati oya, nta mirwano nk'iyo irabaho hagati y'ingabo za leta nabo. Ibyabaye ni uburyo bushya umwanzi yakoresheje butunguranye, ariko twamaze kubwigaho, turabumenya neza, turi kwitegura, kandi tuzabasha no kugerageza uburyo bukomeye kurusha ubwo bakoresha. Nta gihe bazadutsinda. Mu by'ukuri twebwe tugenzura ahantu hose. Kuba bafashe akantu gato kari ku mupaka ntibivuze ko bagenzura aka karere hagati y'ingabo za Kongo nabo. Nta mirwano itaziguye iri kuba, ahubwo umwanzi ari gukoresha abanyekongo bamwe, akabagura, akabaha amafaranga cyangwa ubundi buryo bakamufasha gukora ibikorwa bye, ariko natwe turi kubakurikirana imbere mu gihugu kugira ngo tubavumbure. Urugero, twasanze hari urubyiruko rutandukanye rwahawe amafaranga kugira ngo ruhagararire drones bakoresha mu gutera ibiturika.
ibyo biturika mwumvise nibyo ngibyo, ntabwo ari abarwanyi ba Wazalendo na FARDC barwanaga, si intambara y'amasasu hagati y'ingabo rwose na Wazalendo, ni uburyo bwabo bwo gutera ubwoba, ariko twamaze kubimenya byose, turi kwitegura gusubiza mu buryo bukomeye, kandi niyo mpamvu nongera kubibasubiramo ko ibintu biri mu mutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Cette opportunité de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais entre-temps, à l'interne, on travaille pour découvrir ces traites-là. Et plus on va les... Comme par exemple, on a découvert qu'il y a certains jeunes à qui on a confié des bombes et qui sont en train de manipuler certains drones sur place. Vous comprenez? Et ce sont ces drones, ce sont ces bombes-là qui ont tué. Quand vous avez entendu toutes ces tueries, ce n'est pas par la guerre, par l'affrontement, non. C'est au travers effectivement ces méthodes-là. Nous avons déjà déniché tout cela et nous nous préparons, puisque c'est pourquoi je vous confirme encore une fois de plus que Uvira ne tombera jamais.